Voin hi September ni ko sang hi somni pakhat ni nga ni ani a Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tuna chuan international news Afghanistan boina kal zel kanon puang don ani US sipai thi vuina Biden ani lovin Donald Trump so mani Marine Lance Corporal Karim Mali Grant Nikui hi Kabul ISIS kain bom manga an thi chil US sipai som pathum te jinga pakhat ania California Gold Star Karim Nikui nu Shana Chapel chuan afa pavuina President Joe Biden som du lovin President Louis Donald Trump pazok chu tel turina somani ani na diktaka chuan President nilai te hi ral rama an sipai ten boralin mithi vuina tel tura somani jok thinani Shana Chapel chu afa pathina wangin aril ruana hlea Facebooka America President diktak nangla omni le chuan kafapa Lance Corporal hi achan lo tur nang chau hi America President diktak chu ini Trump kangai na che America hian kan mangai rengang che tina zia kani Save America PSC email tangin Donald Trump pachuan achang leta Shana kalome ifapa anga ramtana nuna hlantu avuina hun program atel turamin som hi kalom le ani ati Mase Trump hian atel man don le don lawero asoi lang lo thungani Marine Nikui hi September ni som pariat khian ama vuina le thana hun nan mangdona Nikui nu le pa hian an fapathina President Biden an puna hle ani apa Steve Nikui chuan The Daily Beast hena President Biden an kafapa nu chona kafapa hi Kabula le khanor tuang lekin atir pharvel thinani Masaya cheber kan tong ta si tin lung chetakin soyani Chapel chuan Biden zu soi se zuin kafapa kan vuizo huna po minla mudona amalok po khan inchis nga lekin kan in din nai to a mase min hoisan dai ani kha kafapa hi nang ma wangin ka kwal e ngai to don lo ka mu pha ka le hriat pha ka anui ri hriat turom to don lo kafapa ruang bula khan ifapa thi to chanchin kha isoya kai chuan tun hi I huna ni lo ka ti hialani kha nang mi chak lo mi phatsan chi ka fapa le ram ta na nun na hlan tu zong zong te hoi sanani tin US sipai thi te chu President Biden awangani ati hemi chung changa hian Donald Trump chuan Chapel chu a Facebook post a chang le tin za in adike President chu lani zo kila ifapa hi ibula la ngeyang Karim chawani lo Kabula thi chilbom wanga thi zong zong te kha annu le pa te bula hlim takin an la vekang mi pui poi seilo te kha lak chu ma sak jok turania kanral thuam US dollar billion somriat pangaman chuang te po kan chan pha ta ni ati Nancy Pelosi chuan Biden a fakle Trump pave thung chuan asoi sel zual zel House Speaker Nancy Pelosi chuan kar engamozat Biden Afghan withdrawal chungchanga ngoin annuwa aron fakta hlea Americans mi puitam takle khovelin Biden administration and them make line Nancy Pelosi chuan America in hlothling takin Afghanistan atangin mi nuai khat sing ni lai kan la chuaka Biden administration na thohi aro pui kati na ol sam ani hau lo atan tira tang khan thil olai tak ani lo renga atira anok te lul nen atopa felfai takin kan suasan theitamai hi lomom kati hle ani ati House leaders Nancy Pelosi comment hi mitam takin Biden an soi sel luai ani chuba ka US Marine som pathum lai ISIS ke thi chilboma antiboxia Democrats tamjok te chuan kumsum ni chung America in Afghanistan a hun le tha te summan man te po tha ti ma se atop khana Nancy chuan Biden thil ti chu afak zui ta ani Afghan mitam tak US base Ramstein Germany le Doha Qatar te an loma Secretary of State Antony Blinken an to hlomani Donald Trump chuan President Joe Biden an Afghanistan atanga sipayalak chu ala soi sel zui zela Afghan boina wangin US Mexico border po athup moi zo lawani ati Fox News host Greg Gutfeld in a interview na Trump chuan America tan hian aza thlak hlia Afghanistan aya thil tha ni lang chun chu US Mexico bordera illegal migrants lu te chanchin a hlia khu chau hiani America hi tu nanga a him lo hi kan la nei ngai lova southern border atangin tuilian ang main illegal migrants dan lo ron lu te anon luang lu ta
mase Afghanistan withdrawal trop taka wangin kan haider vekani southern border atangin asing tel ron lu te hi firfiak laka ven himmo te an ni lawani ati DHS secretary Alejandro Mayorkas chuan Afghanistan tanga an thiar chuami engmo za chuan security khir takan paltangani atia Trump chuan Taliban te hian Biden an hlaulova Taliban leader Abdul Baradar nen hian sangni somni kanin biakna po min za hlea sangni somni khan Taliban leader ania sangni somni pakhata po alani tho kanin biakna omje kha aman emani ati Taliban te chuan Afghanistan anopta ka wangin Pakistan biakin te uluk taka ven himani Taliban ten Afghanistan anopta ka wangin an thenom ram Pakistan Christian biakin te chu uluk taka ven himan nia Pathiania Christian te in khom lain biakin then khat hun kal towa Taliban hoin anlo beito te chu uluk le zola ven himnin biakin kota silai keng mi then khatin an vengani Pakistan Christian te hian anram thenom Afghanistan chu Taliban ho ten anopta ka wangin beina tok thu thayani ti hrian an hlau thong ru hlea biakin ven himna kong khadatan biakin in khom tur zong te chu biakin an lu dona uluk taka en dignin man ro hlo om an paile ngun taka en fia ahim chin nian ngai te chau an lu tir bokani tun ma a Taliban ho in thu nein an chan lai khan Pakistan hian mi pui beina na satak alo tok to thina Christian biakin le an mun ma te chu na sataka bei alo ni to bokani kanram thenom Afghanistan anoptak si wangin khel lovin Christian te an beile ngei don ti alang chiang emani tin Pakistan human rights activist Sajid Christopher chuan asoyani Taliban sarkar thara wangin US in ngai thatlo na lian takana I thu soi chuak ngal US chuan Taliban in Afghanistan na an sarkar thar tura mi pa te chau thu nei na chang tura an puan hnuale American force te beina in nam noite ruat an ni wangin ngai that thlak lo ati thu soi chuaka US State Department chuan Taliban sarkar thar tu chu ngai ven takin athli thlai mek ti soi interim cabinet chu Mullah Mohammed Hassan Akhun UN blacklist kai hroi turnin heiba ka hian FBI wanted list telmek Siras Udin Haqqani po kabineta atel pokani heti la hian Herat Khopuya Taliban ten mi pathuman ka thluma an kalhum zinga hian medical worker te po an telani Kabul Khopuya po mi zatel tena lungoi lo na anlan tirna ti thainan Taliban ten silayan metpuak bok US Senator Lindsey Graham chuan Afghanistan cabinet in ruat tharte chu suam mangle tual thattu te tina soya Graham hi Democratic President Joe Biden an Afghanistan atanga in nu do program kalpui na sataka dodal tu zinga atel nge ani Taliban sarkar chuan Afghanistan chu Islamic Emirate tin an puang boka Indo nei na sobzoi to le khovel ramtena anpom theinan na hau tak an nei zuani US State Department chuan sarkar thar kai hroi tu te ming ti chu hi kan en fia mei chianom lova heiba ka hian mi mal then khate chu tun manun thalo tak nei ten omani tin an soi America chuan Taliban te chu an tongka ni lovin an chet lak dana ate don tin a soi bok Washington chuan Taliban te chu foreign national tele Afghan travel document nei ten zalen taka anram an chu asan arem tireng turani ti soin he hian Afghanistan atanga thlo chu in ring reng om tur te pu a huam turani tin a soi bok hei ba ka hian Taliban te chun Afghan leilung chu ramdang te vona mun be chana arem ti turani lova khovelin ngun takina thli thlai rengani tin State Department thu chu chuan ata langbok Taliban Supreme Leader Maloi Hibatullah Akhun zada chuan Afghan sarkar chu Islam legal system Sharia local pui turina ti boka Taliban ten thu chuan siama thenom ram tele ramdang te nen in zaton le in betona in lei china ngel nget nei turina du ti an soibok international law le treaty ta chu an za tur thu soin chung ta chu Islamic law le Afghan national value ne na in kallo an ti bok Hassan Akhun interim prime minister ru chu kumsang ka zakwa somko paruka tanga sang ni pakhata Taliban ten rore nan chanlai khan deputy foreign minister ania sipailam ai ma in sa khona thila thunei na nei zo kani interior minister ta na ruat Siras Udin Haqqani chu sipai group Haqqani network te ho tulu ania Taliban ten na inzom na nayan ni mai ba ka tun hnaya Afghanistan a chetlan saberni in
kumsang ni som pasari Kabul khopuya bomti puana po kha anma ni tinin mi za somnga chuangin nun an chan pha hialani Haqqani network ta hi US in Foreign Terrorist Organization li sa telte an nia Al-Qaeda tenen po inzomna thuk takan nei bok FBI te chuan Haqqani hi January sang ni pariata Kabul hotel a poi khoina thlenga khan American mi parukin nun an chan pha khata khan an mi du te po an tel mek ani ati bok Taliban din tu Supreme Leader Mullah Omar Fapa Mullah Yaqub chu Defense Minister tan ruatania Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar chu Prime Minister Deputy zinga tel tu ni bokin nikuma US ne na inlak su inrem na siam tu zinga telani heiba ka hian Foreign Minister tan ruat Amir Khan Mutaki chu US ne na inbiak na telani bok tunge Mullah Hassan Akhun Mullah Akhun hi mi himna nei le hria thiam har takne soyania kumsang khazakua somko chawa Taliban militant group andin tirata thunai berpola aum charani mase khati laya Taliban ho tu dangte anglo takin kumsang khazakua somriat chawa Soviet Afghan ura khana tel velova Taliban founder Mullah Muhammad Omar le a deputy tero khachuan mujahidin tenen Soviet andawani Akhun nero Taliban asa khuana lama thunei tu berzinga telni in Taliban Shura Council religious scholar le Mullah Islamic Curia azirtir te chaw omkhomna ho tu ni thung Akhun hi kumsang ni pakhata Taliban tena Afghanistan Buddhas of Mabiya nanti chiata su tu berani bok atira chuan Omar Khan Buddhas of Bamiyan ti chiat tumna le duna po anei lova Mase UNESCO World Heritage Site en kolnana poisa the chuan ilai khan United Nation in Afghanistan tana humanitarian aid po ape mei du lova athin rim pha hleani Omar chuan sura ronin Akhun chuan kumzabi rukna sianto Buddha lim lian puichu ti chia tur atita ani kumsang khazakua somko chawa Taliban sarkar khan Akhun chuan political role na in foreign minister ania mase chanpol poimo berjok chu Taliban sa khuate ti maso na ni zokani Mullah Omar angbokin Islamic ideology khau tak Deobandism chuakania kumsang ni pakata Taliban te paithla kan ni khan Akhun chu ron berana izui zel ni in Pakistan a in beng bela Pakistan atang hian Taliban ten hena spiritual le religious lama alakai hroi zui zelani United States le US thop Afghan sarkar dozui zelna po ideology manga chomnung zel tu ani boka chu mai ba ka Taliban te chuan education minister tan le khathiam sang lo takan ruatani chanvo rang ranga thiamna sang tak tak anom lem lo ani terrorist luman nei mek te po anom nokani an education minister chuan le khathiam vedeu andang chu mo ti anin rin siak lain high school po pass lo Sheikh Molvi Nurullah Munir anti chu Afghanistan education minister ani tarup mayani ole khati zongkha Afghanistan buena kal zel thu thar kan puan theida chu anaya mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me